Reka tubasuhuze kandi tubashimire bakunzi bacu mwebwe mudahwema kudukurikira kuri CTN TV Rwanda. Ni televiziyo izajya ibagezaho amakuru atandukanye mu bijyanye na politike, ubukungu, imari, documentaire ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima rusange bw'imibereho myiza ndetse n'umutekano. Ubu rero tuje kubagezaho inkuru, ni inkuru igezweho nonaha ubu ngubu. Ni ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda bibaye kubona umunyarwanda ashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'abashyigikira iterabwoba. Twari tuzi umutwe wa FDLR washyizwe mu mitwe y'iterabwoba, uyu nguyu ukaba ugizwe na hanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu munsi rero hakaba hari abanyarwanda 25 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe, urutonde rw'abantu bakora iterabwoba. Akaba ariyo nkuru tuje kubagezaho, n'abantu uri busangemo amazina atandukanye ariko nanone ari buze kugutungura. Reka rero tutabatindiye duhere kuri uru rutonde rwasohowe n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari, urwego rwitwa Financial Intelligence Center FIC. Ni urutonde rwashyize hanze rw'abanyarwanda 25 bakaba barafatiwe ibihano kubera gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ese waruzi ko mu Rwanda hari abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa ababa mu Rwanda bagira gutya bagatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'ibikorwa by'ubwihebe? Aba nibo tugiye kukugezaho 25 bibanze bagaragajwe. Aba rero bashinjwa gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, gushinga imitwe y'iterabwoba cyangwa gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se guhungabanya u Rwanda. Aba rero bari mu mitwe itandukanye ariko uwibanze ni FDLR birumvikana, hakaba RNC Rwanda National Congress ya Kayumba Nyamwasa nabo bafatanya, hakaba MRCD ya yindi bakurikira urubanza rwa Rusesabagina mwarayumvise, hakaba FLN ya yindi ya nayo yari mu rubanza rwa Rusesabagina, ndetse n'indi mitwe yose ihora irajwe ishinga no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aba banyarwanda rero uza kwisonga cyangwa uza ku rutonde rwa mbere cyangwa kuri nimero ya mbere ni uwitwa Lieutenant General Gaston Iyamuremye. Uyu Lieutenant General Gaston Iyamuremye akunda kwiyita amazina atandukanye nka Rumuri cyangwa Victor Byiringiro nandi. Uyu akaba ari umuyobozi mukuru wa FDLR. Uyu mugabo yavutse kwa 14 Mutarama 1949, avukira mu murenge wa Muko, ni mu karere ka Musanze, ari mu ntara y'Amajyaruguru. Lieutenant General Iyamuremye Gaston yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi. Yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo gutegura no guhuza ibikorwa byo gutera u Rwanda, gucuza abasivili utwabo cyangwa se kubiba utwabo, gutera inkunga iterabwoba, gusoresha abaturage mu buryo butemewe, no gucuruza amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ngibi akaba yarabikoraga mu buryo butemewe. Reka tujye kuwa kabiri ni General Major Pacifique Ntahunguka alias Omega. Uyu nguyu akaba azwi ku yandi mazina nka Murefu, Nzeri cyangwa se Israeli. Akaba ari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, Les Forces Combattantes abacunguzi. Uyu yavukiye muri segiteri Gasebe ya commune Gaseke muri perefegitura ya Gisenyi mu 1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe na Loni ndetse ahanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha bijyanye no gutera inkunga iterabwoba, gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero byo gutera u Rwanda, gucuza abaturage utwabo no guhatira abaturage kwishyura imisoro itemewe hagamijwe gukomeza ibikorwa by'uyu mutwe wa FDLR. Umunyarwanda wa gatatu rero washyizwe ku rutonde rw'ibyihebe cyangwa abakora iterabwoba ni Colonel Sylvestre Sebahinzi alias Zingazinga cyangwa Double Z. Uyu Colonel Sebahinzi bakunze kwita Zingazinga yavutse kwa 8 Nzeri 1961, avukira mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. Uyu nguyu ni umwishywa wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda. Uyu mugabo atuye i Lusaka muri Zambia. Uyu mugabo ukora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye ni umunyamuryango wa FDLR. Ni umwe mu baterankunga bakuru b'uyu mutwe w'iterabwoba, ibikorwa akorera mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yayoboye FDLR imyaka 3 kugeza mu 2009, agira uruhare mu bikorwa by'uyu mutwe by'ubugizi bwa nabi no kwihanira. Yakoze nk'umushinjacyaha wa FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyarwanda dukurikijeho no witwa Major Alphonse Munyarugendo alias Monaco Dollar. Munyarugendo yavutse muri 1966, avukira mu karere ka Ngororero, abarizwa i Maputo muri Mozambique. Akaba yarayoboye Ariri niyo yaje guhinduka FDLR.
numwe mu bashinjacyaha b'uyu mutwe w'iterabwoba. Ubu ahagarariye FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo, ashinjwa gukusanya no gutanga amafaranga afasha ibikorwa bya FDLR bigamije kugaba ibitero ku Rwanda. Imirimo ye akaba yikorera cyane i Maputo muri Mozambique. Hari umunyarwanda Faustin Ntirikina azwi ku izina rya Zigabe Pacifique. Uyu ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, yavukiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Adresse ye igaragaza ko aba mu Bufaransa mu mujyi wa Mulhouse wo mu burasirazuba bw'iki gihugu cy'Ubufaransa. Yahamwe n'icyaha cyo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu mitwe y'iterabwoba irimo Rudurunana ndetse na FRN. Bamwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya FDLR byagabwe mu Kinigi ku wa 4 Ukwakira 2009. Ibitero bikaba byarahitanye imbaga y'abaturage. Undi ni General Major Antoine Hakizimana. Uyu nguyu yazwi ku izina rya Jevan, yavutse muri 71, avukira mu murenge wa Kanjongo, akarere ka Nyamasheke. Ni umuyobozi w'ingabo za CNRD FRN, ashinjwa gutegura no gutera inkunga ibitero byagabwe i Nyaruguru na Kitabi. Abikorera aho habarizwa i Bujumbura mu Burundi niho uyu mugabo aherereye. Eric Munyemana. Uyu Munyemana avutse kwa 2 Mata 1972, avukira mu karere ka Karongi. Afite ubwenegihugu bw'Ububirigi, atuye mu mujyi wa Alast uherereye mu burengerazuba bw'Ububirigi, akaba ari hakorera imirimo ye y'ubukanishi. Akora nka vice president ndetse n'ushinzwe gukusanya inkunga zikoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba bya FRN, agahuza ibikorwa n'abayobozi ba CNRD FRN. Munyemana ni vice president wa FRN, ashinzwe gukusanya inkunga no guhuza ibikorwa by'iterabwoba. Bakunzi bacu rero, undi munyarwanda tugezeho uri muri dosiye cyangwa se uri mu bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'abashyigikira iterabwoba yitwa Dr Innocent Biruka. Uyu mugabo uzwi ku izina rya Mitari yavutse muri 1964, avukira i Huye. Ubu abarizwa Mulhouse mu Faransa. Ni umunyamabanga mukuru wa CNRD FRN. Yagize uruhare nka mugenzi we Ntirikina rwo kwinjiza urubyiruko mu mitwe y'iterabwoba ya FRN ndetse na P5 hagamijwe gutera u Rwanda. Yanagize uruhare mu bitero bya FRN byo mu 2018 byagabwe ku mudugudu w'icyitegererezo wa Yanze uherereye i Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Reka noneho tugere kuri uyu mugabo. Uyu mugabo ubundi yavuye mu Rwanda ari general, ubu ngubu ariko yambuwe amapeti n'impeta za gisirikare byose. Yitwa Faustin Kayumba Nyamwasa. Yavutse muri 1958, avukira mu karere ka Rukungiri muri Uganda. Kayumba numwe mu bashinze umutwe wa RNC n'ihuriro rya gisirikare rya P5, akaba abarizwa i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Yakatuwe n'urukiko adahari ku byaha byo gutegura ibitero by'iterabwoba byifashishijwe za grenade. Ibitero bikaba byaragabwe mu mujyi wa Kigali hagati ya 2010 na 2013. Numwe mu bimbere bakusanya ndetse bakagatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, akaba umwe mu bakorana na FDLR nk'uko raporo z'inzobere za Loni mu 2010 zagiye zibigaragaza. Umunyarwanda ukurikiyeho ni Dr Emmanuel Hakizimana. Yavutse ku wa 4 Mutarama 1963, avukira mu murenge wa Nyanza, akarere ka Gisagara. Ubatuye i Montreal muri Canada. Numwe mu bashinze RNC ndetse na MRCD. Agira uruhare mu gushaka abantu benshi barwanya u Rwanda, ari nako akusanya inkunga zigamije gufasha ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda. Undi ni Abdulkarim Ali Nyarwaya. Uyu Ali Nyarwaya uzwi nka Dick Nyarwaya yavutse mu 1968, avukira Ijinja muri Uganda. Nyarwaya afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, abarizwa mu majyepfo y'umujyi wa Londres. Ni umunyamuryango w'ihuriro rya P5, numwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse akorana bya hafi n'umugabo witwa Kayumba Nyamwasa. Umugabo wundi ukurikiyeho ni Major Robert Higiro. Uyu Major Higiro uzwi nka Gasisi yavutse ku wa 24 Ukwakira 1970, avukira i Kabarore muri Uganda. Higiro atuye i Nairobi muri Kenya. Ni umunyamuryango wa P5 na RNC, ashinzwe gushaka inkunga no guhuza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa mu karere. Undi mugenzi we ni Frank Ntwari, wavutse ku wa 12 Ukuboza 1977, avukira i Kampala muri Uganda. Ntwari atuye Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ahagarariye RNC muri Afurika y'Amajyepfo, agakurikirana ibikorwa byo kwinjiza abantu muri uyu mutwe mu bikorwa bihuriweho na FDLR. Aba baganyarwanda urumva ni benshi, ariko bose tugomba kuba bagezeho bakunzi bacu. Uwo tugezeho ni Inyasi Rusagara. Yavutse ku wa 25 Kanama 1986, avukira i Mubende muri Uganda.
Rusagara atuye muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu nguyu akaba ari umuvugizi wa RNC ushinzwe kwamamaza icengezamatwara rya FDLR no gukangurira abantu kwanga u Rwanda, ibikorwa akora yivuye inyuma. Akaba rero akurikiranye n'uwitwa Jean Paul Turayishimye. Uyu Turayishimye ni umunyarwanda wavutse kwa 6 Kanama 1972, avukira i Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu atuye Washington muri Amerika, aho akora nk'umusemuzi w'inkiko. Namwe mu bashinze RNC atera inkunga ibikorwa bya Lek Urunana, agakwirakwiza icengezamatwara ry'urwanga binyujije mu kinyamakuru kizwi nka East African Daily. Numwe mu bashinze Rwanda Alliance for Change. Lek Urunana akoresha umurongo wa YouTube witwa East African Daily mu bikorwa byo kuyishyikira iterabwoba, gutegura ibikorwa byo gushaka inkunga no gushaka abanyamuryango yifashishije P5. Mugenzi we nawe uzwi cyane mu gukoresha yitwa radio Inkingi yitwa Gaspard Musabyimana, nawe n'undi munyarwanda uri ku rutonde rw'abanyarwanda bibyihebe ndetse bikora iterabwoba. Uyu Gaspard Musabyimana yavutse kwa 12 Gicurasi 1955, avukira mu murenge wa Rusarabuye, akarere ka Burera, hariya mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mucuruzi utuye i Buruseli mu Bubiligi ni nyiri musabyimana.net ndetse na radio Inkingi. Izi zikaba ari imbuga zikoreshwa mu gukwirakwiza icengezamatwara rya FDLR na P5 no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Placide Kayumba wafutse mu 1981, n'undi munyarwanda nawe uri kuri urutonde rw'ibyihebe, yavukiye mu murenge wa Ndora, akarere ka Gisagara, ubatuye Namur mu Bubiligi. Ashinjwa guhuza ibikorwa bya FDU na FDLR no gutera inkunga P5. Augustin Munyaneza n'undi munyarwanda nawe uri kuri uru rutonde, yavutse mu 1963, avukira mu karere ka Muhanga, atuye i Buruseli mu Bubiligi, aho akora akazi ko gutwara abantu, taxi driver. Ni umunyamuryango wa FDU Inkingi kandi akaba ashinjwa gushakira inkunga imitwe y'iterabwoba nka FDLR Foka ndetse n'umutwe wa P5. Reka tukomeze uru rutonde rwacu, ni urutonde rurerure, nyamuneka nimuze kurambirwa. Tugeze kwitwa Michel Niyibizi. Michel Niyibizi wavutse mu 1956, avukira mu murenge wa Muhororo, akarere ka Ngororero, atuye i Tournai mu Bubiligi. Uyu n'umwarimu ashinzwe gutegura no guhuza ibikorwa byo gushakira inkunga imitwe ya FDLR Foka na P5. Ani mu bakunze gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Jonathan Musonera yavutse kwa 2 Gashyantare 1964, avukira mu karere ka Nyanza, atuye i Londres mu Bwongereza, akora ibikorwa byo gushakira inkunga RNC na FDLR. Inshuro nyinshi akunze kugaragara avugira ibikorwa bya RNC ndetse na FDLR. Reka tugere kuri uyu mugabo witwa Theogene Rudasingwa. Dr. Theogene Rudasingwa uyarazwe cyane, yavutse kwa 2 Gashyantare 1961, avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Rudasingwa atuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numwe mu bashinze umutwe wa RNC, numwe mu bateje imbere ubufatanye bwa RNC na FDLR Foka. Rudasingwa kandi numwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali mu 2010 ndetse na 2013. Rudasingwa yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika hagati ya 1996 na 1999, aba n'umuyobozi mu biro bya Perezida wa Repubulika hagati ya 2000 na 2004. Uyu akaba akunze gukwirakwiza ubukangurambaga bushyigikira ibikorwa by'iterabwoba kandi akabikora yivuye inyuma adategwa. Major Jacques Kanyamibwa yavutse kwa 13 Mutarama 5 avukira mu murenge wa Gitesi mu karere ka Karongi, atuye i Toulouse mu Bufaransa. Ni umunyarwanda wa n'umurwanyaMuryango cyangwa n'umurwanashyaka wa FDLR n'umutwe wa Rudurunana. Ari mu bateguye bakanatera inkunga ibitero by'iterabwoba byabereye mu karere ka Musanze mu 2019. Agira uruhare kandi mu gushaka no guhugura abarwanyi bajya muri iyi mitwe. Tugeze ku munyarwanda Karundura. Uyu nguyu yahoze ari padiri ariko aza kubyamburwa, yitwa Padiri Thomas Nahimana, avutse kwa 26 Mutarama 71, avukira mu murenge wa Nzahaha, akarere ka Rusizi, batuye Le Havre mu Bufaransa. Ni perezida w'ishyaka Ishema ndetse agahuza n'ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba inyuranye. Akoresha umuyoboro wa YouTube uzwi nk'Isi n'Ijuru TV mu gukwirakwiza amatwara yo gushishikariza iterabwoba n'urwango, byose biri mu murongo wo guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda babiri basigaye, wa 24 yitwa Christine Coleman Wizera. Wizera avutse kwa 25 Nyakanga 72, avukira mu murenge wa Rushashi, akarere ka Gakenke.
afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse atuye i Denver muri leta ya Colorado. Uyu mugore ni umupasiteri ashyigikira FLN mu buryo bukomeye, akunze gukoresha konti zitandukanye mu gushyigikira ibikorwa by'urugomo no guteza imbere imitwe y'iterabwoba nka FDLR, FOCA, P5 ndetse na FLN. Uwanyuma rero muri aba banyarwanda uko ari 25 yitwa Sylvestre Nduwayesu. Uyu mugabo Jetri niko yita, yavutse mu 1972 mu karere ka Musanze, akorera i Kampala muri Uganda, ashinzwe gushaka abajya mu mitwe ya P5 na Rudurunana, akaba ahuza ibikorwa by'iterabwoba, agatanga inkunga zo kugura intwaro no kugabisha intwaro zifashishwa mu kugaba ibitero ku Rwanda. Bakunzi rero bacu rero ba CTN News, reka tubabwire yuko ahariho dusoreje iyi nkuru. Buri wese yumvise abanyarwanda 25 bari ku rutonde rw'ibyihebe ndetse n'abakorana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa n'abakora ibikorwa by'iterabwoba. Amakuru yacu rero nakagaruka, mukomeze mukore subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye.